افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом асалакони биби. ана боз вақти афсонагӯӣ шуд. имшаб ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик як афсонаи хеле зебои захми суханро қисса мекунам. омодаед? бо диққат бошед. буд набуд, як марди ҳезумкаш буд. вай ҳар пагоҳ банду табарашро гирифта ба бешаҳои кӯҳӣ мерафту ҳезум мекард. пуштора карда ба бозор оварда мефурӯхт. рӯзе дар беша як дарахти хушки арчаро афтонда майда карда истода буд ки аз куҷое як хирси калони бадҳайбат пайдо шуда ба пешаш омад. ҳезумкаш хирсро дида тарсиду ҳозир ин хирс маро нобуд мекунад гуфта умедашро аз ҷонаш канд. аммо хирс ба ӯ кордор нашуда пурсид: эй мард, ман дидам ки ту бо азоби зиёд ба ин ҷо баромада заҳмат кашида дарахтро афтонда майда кардӣ. ба ман гӯй ки ин арча майда барои чӣ ба ту дар кор? ман ба бозор бурда мефурӯшаму ба пулаш ину он гирифта рӯз мегузаронам, ҷавоб дод мард. ин тавр бошад, гуфт хирс, ту овора шуда азоб кашида нагард. ман бекорам. ҳар рӯз як банд ҳезум тайёр карда бурда дар поёни кӯҳ мемонам. омада гирифта рафтан гир. рӯзи дигар ҳезумкаш омада дид ки хирс дар ҳақиқат дар ҷои гуфтагиаш як банди калони ҳезум тайёр карда мондааст. ӯ хеле хурсанд шуда ҳезумро пуштора карда рафт. чанд рӯз ҳамин хел давом кард. як рӯз ҳезумкаш фикр кард ки охир ин хирс ба ман некӣ карда истодааст. некии ӯро гардондани ман зарур аст. вай ҳамин хел фикр карда ба занаш гуфт: эй зан, то омадани ман ягон хӯроки нақс тайёр кардамон. ман як ҷӯрамро гирифта меорам. занак хуб гуфту ҳезумкаш ба пеша рафта хирсро кофта ёфта ба меҳмонӣ таклиф кард. хирс розӣ нашуд, вале мардак бисёр илтимос карду ӯро розӣ кунонд. ҳарду гапзанон ба хонаи ҳезумкаш омаданд. зани ҳезумкаш пешвоз баромада дид ки шавҳараш бо як хирси бадҳайбат омадааст. рӯям сияҳ, гуфт зан ба шавҳараш. ҷӯраи гуфтагият ҳамин ми? як хирси баднамуду бадбӯй. хирс суханони занро шуниду хеле ранҷиду ба ҳезумкаш гуфт: мо ҳамин табарат ба сарам зан. занам ки будани шуморо ҳанӯз намедонад. шумо хафа нашавед, гуфт ҳезумкаш. аммо хирс ба гапаш истода гуфт: масарам бо табарат зан. агар назанӣ ҳардуятонро кушта хонаатонро вайрон мекунам. мард ҳайрон шуда фикр кард: агар назанам, ин хирси яграф гуфтагиашро мекунад. беҳтараш зада сарашро дупора кунам. шояд мурда монаду ҷонамон халос шавад. хайр чӣ илоҷ? гӯён
وی تبرش را برداشته با تمام قوتش به فرق سری خیرس زد. خیرس غرق خون شده برآمده رفت. هیزمکش باشد باور کرد که بعد این خیرس زنده نمیماند، ولی او در هر حال این واقعه را از خاطرش برآوردنی شده یک چند وقت برای هیزم به بیشه های دور می رفتگی شد. چند سالها گذشت. روزی خیر خیرس که مرده رفتگیست، به جای پیشتره رفته هیزم کنم گویان باز به همان بیشه رفت. آمده یک درخت را افتانده ایستاده بود که ناگهان همان خیرس پیدا شد. مردک به سر او که سیب سیحت شده آثار از زخم نمانده بود چشم دوخته حیران شده ماند. ها هیزمکش، گفت خیرس، میبینی که از زخمی تبرت در سر من آثار نمانده است، ولی زخمی سخنانی نیشداری زنت هیچ از دلم نمی رود. امروز صدای تبری تو را شنیدم و آن زخم از نو تازه شد. گپی خیرس حق بود و مردک چیزی نگفته بند و تبرش را گرفته با سری خم از آن بیشه برآمده رفت و دیگر به آن بیشه برنگشت. انا همین بود افسانه خیلی زیبایی زخمی سخن. با شما معقول شد اصالکانی بیبی؟ برای یکایک شما خواب شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام